prepare, kita mau tampil sementara. Siap nih buat anak-anak tari. Packing guys. Pengantin ya kuning guys. Cari di sana kamar. Selanjutnya bus juga selendang sama ini nih pengantin. Siapa yang jaga stand? Topik. Beb, tepuk tangan, Beb. Tepuk tangannya dong. Anak saya. Senyum, senyum. Senyum. Si Pati anak gue. Ding ding Pak, ding ding. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे नाम करूं। तू आगा पट। We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor, we like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to. Siap nih buat anak-anak tari. Lagi packing guys. Pengantin ya kuning guys. Ada sisa tak? Cari di sana kamar.
Terus selanjutnya pesigar selendang sama ini nih berantai. Prepare kita mau tampil sementara. Arlin, nih, Naima, ini, Husna. Siapa namanya? Nih, ini, ini, siapa namanya? Ah, Davi pun. Siapa? Taufik. Oke, yang semangat ya. Siapa yang jaga stand? Taufik. Beb, tepuk tangan, Beb. Tepuk tangannya dong. Anak saya. Senyum. Si Pati anak gue. Ding ding Pak, ding ding. Pak. Si Pati.